goodness, he's gone down there, Eriksen. That's worrying. Disturbing. Oh my dear. This is really worrying. Anthony Taylor's reaction was immediate. Ladayos ngawlane yo iyo Christian Eriksen ngangit bona pipidang kan mau ya ka ga balajia haka khat ar tarik ubnai ban reus nem arajar arpaway haka euro arajar arpo haka jingya kun ka Denmark Persia ya ka Finland haka ba haka neka jingya la kai u Christian Eriksen ula kelon hamadan klem tibreusu Handrai babok bau kelem lele baraden ars pa san pau kendai sngi bala sumar ya u Eriksen ulala ban ya lai kai biang u Christian Eriksen u balamino naka Inter Milan hau panai bakat ar usnem arajar arpaway naka dau baka Italian Medical Authority kam sya ya u ban ya lai kai haka Serie A namar lapendon kam tiar hau kolong senam jong u haka por basumar naka jingpang ba udon une orang ya lai kai ka Denmark Ula penyasok yala desa ke Brentford haka lai pawai dari upanai benongkong usnem arajar arpo ar padmenta ula temu penyasok saka Manchester United. Kajing rai jong Christian Eriksen ban penyasok saka Manchester United kala penbitar yakinong kersian kat Tottenham namar hausnem arajar kat new haka por bau yala kai nakat Tottenham u Eriksen ula kular bau om penyasok show saka nuka klub bakampau ha England. Kajing lai penyasok jong u Eriksen saka Manchester United kapan bau lapen kanya kate ka kular kabala penbitar yakinong kersian kat Tottenham ka klub ka bau laya lai kai nadu usnem arajar kat lai ada usnem arajar arpo ban penpau ya kajing bitar halor kajing temu u Eriksen ban penyasok saka Manchester United uwe unong kersian kat Tottenham ulat hang sendon ya ka jersey jong u